Jadi makun raya pasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang kebasahan kain basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mintai-tai ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun rai. Itu. Jadi dena rohane ba namu makun rai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada nabi tak bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu na tak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang